Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Ika Waimāori me Te Ika Waitai. As usual, there are two kupu hou in our kōrero. The first is matakawa, and it means to despise. Kaue matakawa ki te ringa wera. Do not despise the cooks. Our second kupu is whakapehapeha, and it means to boast. Ka hinga mātou I te kēmu, nāwai ka whakapehapeha te hoariri. We lost the game, and the opposition boasted. Kia are mai ngā taringa listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānā nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Ika Waimāori me Te Ika Waitai, nā Aesop. I kawea atu tētahi kōkopu nui e te au kaha ki te moana. Ka whakapehapeha ia nā runga I tōna whakapae, nō tētahi kāwai whakapapa rangatira kē atu ia. Nāwai, ka matakawa ki ngā Ika Waitai e tai āwhio ana. E nui ana tō mana, hei tāu, te kōrero a tētahi tauhou paku. Engari anō, mena tāua e tai atu ki te mākete, ka tārakete ki te ka nui ke atu tōku mana I tōu. Ko te kiko te kōrero, e hara I te mea, ko nui a kounga. The River Fish and the Sea Fish by Aesop. A large freshwater pike was carried out to sea by a strong current. He gave himself great airs on account of what he considered his superior race and descent, and despised the sea fishes among whom he found himself. "You value yourself at a great price," said a little stranger. "But if it is ever our fate to come to the market, you will find that I am thought a good deal more of there than you." The moral being, size does not determine value. Tēnā rā koe I tāu whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to, it would be amazing if you could take just a few minutes to rate and review us on your favourite podcast app. It makes a massive difference in helping us to be discovered by new listeners. If you'd like to show your tautoko in another way, we have a Patreon page. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is now more than 100 posts. Better yet, if you're a kaimahi in kura, kōhanga reo, puna reo, or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Simply email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a free Patreon link. A massive mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast couldn't be ad-free. If you have friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email us or send us a message on Instagram. Ko Taurapa e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.